Ayolah sob tenggelam tuh rumah. Ya Allah. Astagfirullahalazim ya Adidi, pekaras deh tuh air di sini. Adidi. Banjir bandang tiba-tiba datang, masuk kampung dah bilang-bilang, rumah harta tapi aro di jalan, mulia kurang mau bikin saya. Anak-anak baku pegang tangan, mama berdoa sambil menangis. Hati pesaki mulia, kampung tercinta, tapi torang pesyukurnya ndak mau habis.